mnoge zanimljive priče iz života kneza Miloša. Najveći broj tih priča zapisao je Milan Đum Milićević. Tako je još u prošlom veku izašla knjiga Knez Miloš u pričama, iz koje ćemo vam prepričati nekoliko zanimljivih događaja iz života i vladavine kneza Miloša. Pred sam kraj njegove prve vladavine 1839. godine njegovi protivnici su postojali sve glasniji i sve slobodniji u svojim javnim razmišljanjima o tome da kneza Miloša treba ukloniti. I tako su se, kako piše Milan Đum Milićević, jednog dana skupili da odluče šta će raditi sa knezom Srbije. Jedan od njih predložio je da bude ugušen jastucima i bačen u Moravu. Ali su se protiv toga pobunili drugi i rekli, ako ćemo da ga ubijemo, da ga ne ubijemo tako mučki, već da ga ubijemo javno, da vidi cela Srbija kako smo ubili diktatora u Srbiji. Na to je Vučić rekao, ako vi odlučite da ga ubijete, evo ja ću taj čin da izvršim, i čak u tom momentu ustao i krenuo kao dajama kneza Miloša. Ostali ga zaustaviše i onda reč uze Avram Petronijević, jedan od uvaženih prvaka ustavobraniteljskih, i reče otprilike ovako: srpska istorija do sad bila prepuna krvi. Nemojte, ljudi, da krvavimo ruke ponovo. Da prinudimo nekako Miloša da podnese ostavku, pa nek ode na svoje imanje u Vlašku. Njemu je sad već 50 godina i više, prevalio je drugu polovinu života i neće još dugo živeti. Neka umre na miru u Vlaškoj, a mi ćemo Srbijom vladati bez njega. Svi onda poskočiše i počeše da viču u Vlašku, u Vlašku. Takva je odluka i doneta i stvarno je Miloš bio prinuđen da da ostavku i da ode na svoje imanje u Vlašku. Nijedan od njih naravno nije sanjao da će se pod stare dane u 80 svojih godina Miloš vratiti da ponovo još 2 godine vlada Srbijom.